Ovo je isto soba koja je inače izolator, znači izolujemo žene koje su se porodile pa trebaju zbog beba da ostanu duže ili zbog sebe i da te žene ne bi boravile sa ostalim ženama, smještamo ih tu. Ponekad i normalno porođene, jer vrlo često se desi da nemamo mjesta na odjeljenju za normalno porođene žene. Znači, uglavnom ovdje budu majke sa bebama, ako je majka loše ili beba, što ja znam, ali da treba i onda se uključuju u radijator i tako malo da se utopli ta soba. Ovdje je prozor i ovdje prozor koji je, to je bio hodnik pa je pregrađeno za prljave veš. Znate da sad tu za ove četke, za ostalo za prljave veš. Taj prozor, šta je problem s tim? Ne može se zatvoriti? Teško, znači ne dihtuje ništa. I ovo je prijemna ambulanta, znači ovdje nam dolaze žene, strašno je, inače je bio problem pa se to valjda je ponovo počelo, znači od vlage ne dihtuju prozori, ova prostorija bude, ne rade nam ni radijator, jer recimo isto moramo uključivati tu, strašno bude hladna ova prostorija, tu je znači za žena se primi, potpuno obradi i onda povede na odjeljenje. Ovo je sve, znači ovo je kupatilo u koje treba, koje uzgled budi rečeno nikad nije radilo, to isto treba da se renovira, znači koje planira se da se otvori iz prvog porođajnog vrata ovdje da bi mogle žene znači da pođu u toalet posle klizme, ovdje i to, a ova prostorija da bude garderoba za babice, sestre iz boksa i tako, jer mi nemamo našu garderobu nego se preslačimo na hodnik. Ima tu taj prozor i ovaj ovdje koji nikad nije mogao da se zatvori i ovako zimi, kad je bura, što da vam pričam, pogledajte, to je taj neki sistem. Ovo su ovi statički podovi koji su... Vidiš ovaj podno. Ali ovo što nam ovamo dali što ste Ovo je prvo porođajno, znači ovdje leže žene koje čekaju porođaj. Tu je promijenjena lokirana, na uzgled budi rečeno, to je toalet za babice i sestre iz boksa i za žene koje čekaju porođaj. Znači kad imamo ženu, moramo trčati na ginekologiju u toalet. To je znači kompletno izrenovirano, pločice, dolje pločice, loksirana, a ovo možda je trebalo drugačiji sistem od ovoga što kaže jedna koleginica Ruskinja. Oni su trebali da na senzor nama stave jer ovo je strašno, vidite kačimo sa ovim da bismo mogli kolicima. Kad se već da nije nam dobro. Ovo je znači babička soba, prostorija koja je uzgled budi rečeno, znači sa ovim prozorčićima, znači možeš da kontaktiraš sa ženom koja ima kontrakcije i ovamo na porođajnu salu, znači ima i ovamo na drugu stranu isto taj prozor, da kontaktiraš sa ženom, da pitaš. Sve u redu. Tako, to je to. I ovo je porođajna sala. Ovo su sve urađena sala, znači to je odrađeno. Ovaj smo porođajni sto dobili od Japanaca, koji je dosta dobar. Mislim dobro, sa ovaj sređena prodovi. Ovo je stari porođajni sto. Ali dobro. Koji u suštini... Ovo je sređeno. Mislim da je opet bolje kad ništa zbura. Naravno.